rombongan di Pamagat. Rombongan di Pamagat. Kan? Oh, Rai. Ya teh Rainya. Doa anak. Happy wedding untuk Ambis ya. Semoga samawa sing engal-engal engin ngomongan. Bibi, hatur sawe paling parah sebagai haturana sahur. Anu mulus ngadugikeun sigota. Doakan mau pengantin. Kahiji. Upami abdi. Oh, Kantin bojo abdi. 2 tahun lamina. Kedua. Upami abdi. Pemasihan nafkah wajib. Hati-hati atas. Bojo abdi. Tidak ada mana nyusul. Lamina. Katilu. Ya teh sarang Amis sanami. Jadi badan jasmani. Aduh, itu kata. Iya teh, iya teh. Upami abdi. Mantap kajenkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rombongan pengantin udah datang nih. Ini berada di Kampung Ciwalen. Barung. Punten beren Maros, rombongan tim mana? Di Margawati. Margawati, Garut Kota. Oh, ka mana ya teh? Ka kamu? Ciwalen. Ciwalen. Semoga lancar acaranya nya. Bu, tahan. Asal 5 kak ibu. Oke, ke bapak Majeng. Masih kosong nah, mama, bapak. Ini tengah masih kosong kasih debetan wae semangat digeser sekali palitan kalau tengahna margi dipengkar masih kena aya anu tacan ka bagian korsina. Teteh banget tesa ngalih ka payun margi kondus. Semua
samping keluarga besar Bapak Kusdian kali Ibu Eja Sinaran calon pangkat pamagirna pung pangitan hapunten kasuhun mung saking panampianana sakumaha dugikeun namanya ku Mama Haja mudah-mudahan tepatna katampi ke keluarga besar Bapak Kusdian kali Ibu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun haturkeun ujung sumpi kangge keluarga besar Bapak Kusdian kali Ibu ditogi keluarga besarna sinaran rombongan calon panganten pamageut. Alhamdulillah para tasumpi di patempatan kalesan pangitan linggihna di Margawati para tasumpi di Kampung Cihuy di Wanaraja mudah-mudahan lengkahna sawang-sawangan di bumina aya dina kabarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semangga langkung tipayun urang panjatkeun wae puja sinaran puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wireh rahmatna Allah urang sadayana tiasa ngarilmung pulung dina dengan ayeuna dinten Rebo kaping 26 Juni 2024 dina raraga walimatu nikah antara ijab qabulna pangarsa Neng Siti Khairiyah putri ti Bapak Ridwan kali Wiis KAA Qadar Jailana putra ti Bapak Kusdian kali Ibu Epen Eja leres aja dengan teh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di acara di detan ayeuna sikegi kabarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam pamugi dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhilap kapal keluargina ka para sahabatna dugi-dugi ka urang sadayana salah kumat mantena amin insyaallah kenging syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, kasepuhan, keluarga Jembar, hormatan simkuring, wabil khusus keluarga besar Bapak Ridwan sakali, sinaran keluarga besar Bapak Kusdian kali Ibu, kita oge ka para alim ulama, ka para ustadzah, ustadziyah, ka para kesepuhan, panginten simkuring kita dihapunten sarta acana wirehmah simkuring ngadeg di payunan Ibu Bapak kasepuhan sadayana sanes kumawantun tapi simkuring kadidil amanah di pangersa keluarga besar Bapak Ridwan kali Ibu kangenyana keruntutan acara walimatu nikah sareng ijab qabulna anu wastana Neng Siti Khairiyah sinaran Al-Qadar Jailana mudah-mudahan acara dipribaros katampi dikawin dugi ka akhir. Hatur nuhun. Ini ku ngawaskeun basmalah pesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maturkeun nuhun ka keluarga besar wabil khusus keluarga besar Bapak Ridwan kali Ibu sinaran keluarga besar Bapak Kusdian kali Ibu nu parantos ngarojong doana dina raraga dengan ayeuna dina nyakseni walimatu nikah sinaran ijab qabulna putra putrina anu dikadideun dan tawisna wastana Neng Siti Khairiyah leres Bapak Mama jenengan anak sinaran Al-Qadar Jailana putra ti Bapak Kusdian kali Mama Epen Eja mudah-mudahan atuh dina dengan ayeuna tetap aya dina kabarokan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukuri mirada hapunten anu kahiji wirehmah panginten Bapak Ibu nuju nyawa handphone tiasa disalahna handphonena nuju ngobrol tiasa rina heula ngobrolna atapi murang kalihna tiasa dikonosipena margi dina ngaos ayat suci Al-Quran anu ngupikeunana sinaran nu ngawaskeunana kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga
Silaturahmi. Sendiri kiri kanan mas, sendiri kiri kanan. Oke. Saiki jasakan kasiran hatur nuhun anu kasuhun wabil khusus kangge keluarga besar Bapak. Semangat apa gerayu neng dicanakan teteh nakadinya orang ngajak karena proses untuk pengantin sinarang sana sih. Banyak anggur, banyak apa? Kalah, kan saya Ke pengantin kerja poting. dapur masakan. Sekali semangat haturan kangen pengantin anu wasana nangisi biheria. Semangat biasa dicanakan kepala minang kanggo prosesi sukong sinarang prosesi foto keluarga. Nisi Haria membuka putri di Bapak Ridwan kali membais ada partos di Raksuka, ada partos di Ijabang atau di Akadantu pada Jalani Putra di fokus dan kali beja mana namanya paratos kolaborasi sinarang didamesan luar biasa lebih khusus pertemuan karena kerjasamanya kalau mau make up di gari sinarang kehinan make up di gari nopi deklarasi United Entertainment Jipan Kasan System Ike Fotografi Rizky Make Up dan Rahma Hena. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama urang sadayana aya Rama wireh diinget ayeuna AA Kodar Jailana teh pangitan baris ngakadan neng Siti Heriah. Yang kedua diheula ka Mama supaya dilacakeun dina acara akadingan. Sungker bakal dan kita mereka beri secara tim mana pas paling naik biasa ngalira lantunkan pada ayu semangat kedua ke panatan calaga anu kasih anu ganteng daya kubisan tapi juga tamaya alhamdulillah alhamdulillah peratus gantos ada kondisi sikui sangat pula pilih panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin ibu dan bapak anda sampai hadir di tempat anu insyaallah dijadikan rahmat maghfirah dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di tempat ayah pasangan anu sejak ikrar setia sembati, pasangan anu sejak ibadah saumur hidup. Mudah-mudahan wasilahna pasangan Pak RT, Pak RW dan para kasepuhan sadayana Sipuri Badawidi bari mimpin acara pernikahan antawis Kodar Jailana paratos di Palu. Ieu panganten anu paratos hadir di paling urang sadayana khusus ka rombongan atau nabi ka keluarga besar panganten istri. Ieu panganten pamanggeuten namina Kodar Zailana putra ti Bapak Kus Dian. Jadi Bapak tadi alhamdulillah lahir di Garut 5 Februari 1887. Lidi di Kampung Panagan RT 3 RW 2 Sukanegla Garut Kota Garut. Kalbunya Panagan. Insyaallah kita dia kita Rabu 26 Juli 2024 bertepatan sareng kaping 18 Zulhijjah 1440 Hijriah. Sejak Nabi lulukeun sejak ikrar setia semati sareng istri pilihanana Wastana Siti Khairi. Pasti berapa? Siti Khairi atas putra di Bapak Ridwan, lahir di Garut 15 November tahun 2004.
ini di Kampung Cibalen RT 3 RW 7 Ciuni Pangantikan Diri. Insya Allah ya pasangan pengantin baris diwalian langsung kurama kandung pengantin istri kersana Bapak Ridwan Haji lahir di Garut 7 Juli 1875. Mohon anu kene anu alhamdulillah kita kira mohon sangat bersyukur syukur 7 Juli 75 ada di kerja sama-sama mohon saya Pak terus berapa yang kita tahun sama-sama. Agenda pada melaksanakan guru harian lepas ini dijualin antara 2 Juni Pangantikan Diri. Jadi bapak sadayana di kami ini direkam mas kawin antara bimahan anu insyaallah pada dipastikan ke pengantin 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 istri mau beri perhiasan mas agenda 10 gram. Jadi Siti aja ribu mas kawin sepas bantu kan. Kada gede itu awatas. Antara bibir alih mau mengajak keluarga pada gede pada. Wah, cakap begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing jantan raginya, sing jantan pamancing karena suktina rezeki Allah dan mengakhiri kami bermanfaat. Ibu bapak kami terberikan keberkahan, kami aja dalam berikan niatan aja berikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam parantos ngadawu, man nakaha lillah, wa an kaha lillah, faqad istahaqqa wilayatullah. Sahawai dan bina kurang panawai putra sahawai di pengen tahu di bangsa anjing upami anjing nikah niat karena Allah salah jenah upami bapak Ridwan salah keluarga bapak niat nikah dua putra ubin sami karena Allah saya pun harus tahap wilayah Allah. Insya Allah rumah tangga tuan kita ayo dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ditariyaki, Allah diawasi, Allah dijaga. Hirupna, kuripna, sedihna, bungana, bahagiana, jiwakana Allah menentukan. Tapi dengan catatan harusnya niatnya karena Allah. Rasul SAW ini kata-kata mantai zawajah fakon ahraza syakrani lamun anjing nikah saras-saras anjing punya sahawai yang nikah tapi takosna niatna karena Allah fakon ahraza syakrani mangka etate teman-teman parantos ngalubarkeun ngagukurkeun ngalingikeun satana punya kewajiban ibadah anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Anaking qadar jairana bapak nikahkeun anjeun anak tegas bapak ka anak tegas bapak anu ngaranna Siti Khairiyah Ridho jeung suka ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin manglupi perhiasanna 10 gram dibayar kontan. Nanti ada nikah kabeh ditegas bapak dan namina Siti Khairiyah kalayan nganggo mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tu'izuna biha min jami'il ahwal wal afat salatan tu'izuna biha jami'il ahwat wa tughfiruna biha min jami'il wa yanfa'una biha wa tuqaddiruna biha rasulullah yang mukhawwal tawfiq wa taala wa tunawwir azwajina wa tunawwir azwajina wa tunawwir auladina wa tunawwir auladatina wa tunawwir ikhwanina wa tunawwir akhawatina wa tunawwir ustadina wa Allahumma ya dalil al-khiyara inna na'lamu
rizki wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal syihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina lahu bi bala'id dunya wa adabil akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bojo AA Menggelis bojo AA Perhiasan emas Ieu perhiasan emas 10 gram 10 gram Ini ngempalkeun AA ini ngempalkeun AA kanggo mas kawin urang duaan kanggo mas kawin urang duaan dia nugelis nanti mugia nugelis nampi sarta manfaat dunia akhirat serta manfaat dunia akhirat. sok AA karo diaji Carabi abi abdi nanti nanti karena ia perhiasan ibu perhiasan mas mas mangrupi mengerti mas kawin mas kawin pernikahan urang duaan pernikahan mudah-mudahan Allah kabalas kasayang AA mudah-mudahan Allah kesayangan AA alhamdulillah canak tuh Abdi ngadugikeun sigatan Doa kang panganten. kahiji upami abdi Oh, kantingkeun bojo abdi 2 tahun lamina kedua upami abdi keturunan masih anak kang wajib hati-hati atas. ka bojo abdi Tidak ada pada nyusul. lamina katilu Ya teh sarang kami sanami. hanya nyeri badan jasmani Aduh, itu kata. opat Iya teh, iya teh. upami abdi handap kajenkeun tolong suami Mahina Rizky Backup Saudara lebih terima kasih Junaidah Tertaining dan Sifat terus hadirinnya berminta doa anak mama semoga mama aku tenang ma aku tenang rumaos aku sangat sedoa doa dari abdi juga doa mengucapkan mama dari abdi mawinan segala rumah tangga saat pojok abdi sarang lagi abdi mudah-mudahan si ayah kamu mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bager anak mama lah bager mama didoakan sing jaga rezeki sing sehat sing harmonis sing jantan keluarga sakinah mawadah warahmah dipeluk mama kita sama-sama digabung mangga digabung doa seorang ibu tidak luput didawahi ridal walidain ridana Allah ayah ridana berjantan itu akan nabi Idris oyana neng saat terakhir itu berjantan mama wilayah ayah neng balik supaya rumah tangga semoga mama neng digetaskan posisi ka mama ini neng ka mama Eda digetas posisi kedua kalau jantan mama oke dan kedua wilayah eta sami mama abi wali sasaha anggap abi putra mama nyalira putri mama nyalira doa mama mendaratkan kebahagiaan abi sinar neng
aku pasien di dona direksinya di sana ku aku cuma apa dipeluk ke kakak sama-sama di gabung alhamdulillah mama makali ini ditambah sel foto soal gitu doi uih di kana porsi semula mama uih doi neng sangat cari anak pak neng itu bidi sing Rido sing ikhlas neng di sana ku sekarang Bapak Rido Bapak ikhlas lagi hapunten Bapak kacan masihan katanya sama sihan kasaya sinar kabagtian kak neng serta hujan Bapak dipeluk putrana digabung Widya abdi Pak iri kasih aak Bapak abdi tos dewasa abdi tos ageng atur nuhun masih kayak di pasar Yuswa nikahin abdi kasih neng atur nuhun Bapak maka ringan tosan Pak kasih neng Ridho kasih neng sama Pak abdi sing ikhlas sing Ridho ya Bapak Ridho Bapak ikhlas nitip kadeden Bapak nitip kayaan Bapak Oma kasih rezeki anu halal barokah ulah dinya dari putri Bapak neng nitip si AA sing temu acara ibadah sing temu karena cerita dari situ solehah semoga Bapak diperlukan pertama sama-sama digabung Pak putra Bapak alhamdulillah dan saling di Bapak karena kondisi semangat pasien abdi rezeki anu
Cek, cek, cek. Cek, tes, tes, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mawalar bersurganya kita mawalar atas angin. Oke, alhamdulillah di hari yang berbahagia, terutama saya terima kasih kepada Allah buat kedua mempelai hajat. Saya ucapkan selamat berbahagia saja. Terima kasih buat ibu besar besan, mau jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Teteh, Damang, hai Bibi. Alhamdulillah sekali ada Nopi Makeup Wedding Gallery. Dan lupa juga di sini ada Judith Tanada, Jeban Sound System. Betul juga buat juru foto video syuting sama bertugas warga dapurnya juga semangat. Dan juga buat Ayu yang cantik-cantik. Ini kebetulan di kampung